أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نملكم بيت والأبا عمل لنما والأبا وأنني برباد اللي والأبا وأنني اتقهو في اللي والأبا أكما سن يادان اللي والأبا كوان ديمو سن اتقهوني رت اللي والأبا. كناف ilma namaa kanarraa nama yaada gurguddaa haasawutu jira, yaada babbareeda, yaada gartanii kabajaa qabu, laakiin afaaniin haasawa malee hojiidhaan dhugaa hin godhu. Gariin namaa hamilee qofaa hamilaa, laakiin hamilee isaa san ittiin gahu. Namni akkasii sun mutamannin magruur jedhama. Hamilee qofaan yaadatti hin gayan. Namni gariin afaaniin hin dubbatu, laakiin hojiin isaa waan gurguddaa hojjeta. Yoo lallabaan rabbii kennaa itti lallabe ni uwwaata, of duuban deebi'u, taraddudan qabu jechuu, hin ceem'u, hin laaffatu. maal jettan? Namni huradheynii kadhatu mahariinatti guddate jedha. Waalaikum assalaam. ويسر الأمر أمري ويسر لي أمري. نمني huradheynii kadhatu mahariinatti guddate jedha ajri. Wallahi hin jedhu. وعليكم السلام hundi keessanuu. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya, ilmi namaa kuni gaayaa fi hadafa keessatti illee wal dhabaa wal dabra. Kanaaf mee himmaa namaa akkamitti wal dabraa haa laallu. Gaaf tokko namichaan baadiyaa tokko rasuula rabbiitti dhufee, rasuulli karaa deemaa jiranii, yaa Muhammad jedheen. Yaa Muhammad hin beeyta, warri baadiyaa kun beeytu qalbii jabaata, adaballeen qaban. Yaa Muhammad jedheen. Rasuulli rabbii maal jetta abboo jedhaniini, yaa boo addunyaa rabbiin sitti kenne naa kenni, فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك جرين. يا بو الدنيا أباك يتيتي متي واتيتي اللي متي والرب سبيرك هاي نتسكن الدنيا قود ناس جرين. وأنني يا أرجتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيان نساء كان جتشو ولي قالت كنيان نساء كان كبيرهم هلالو. ربيعة بن كعب الأسلمي نمجد رسول ربي تلفه، هل كان رسول ربي تلفه مال جدان؟ رسول ربي يا ربيعة ميوانا كرات لو جدين مال كرات لقيته، أتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله جدين. يا رسول ربي جنة ربي كيستي سوجي واهلته بربادا جدين. حقني والله ورقتني جرى كان ياد إساني كباديارو في مال جدين. أبو الدنيا نتقدي هاري جدين، تعبيتي تيمتي تيتلي متي ورب ستكني نتقدي كني الدنيا جدين. كان أمو مال جدي ربيعان، يا رسول جنتك يستي واهلة سيته ربي الناكرد جدين. سبحان الله. أكدت والله بابا راياني نما حقني الدم فقات أرقتني gaaf tokko boojuun dhufte, jeeshin lolee booji'ee addunyaa guddaa fide. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam taa'anii warra ahlus suffaa jedhanii warra barandaa bulu jira, mana jala jechuudha, masjida keessa bulu jira. Qoodan rasuulli rabbii
nama hajame kana guutuutti qoodan Abu Hurayraan achi taa'a ilaala ijaan taa'ee ilaala Abu Hurayraan miskiina bara waytatan waanuma nyaatuuf yooma uffatuun qabu hatta waan garaatti gadi nyaatuun qabu Abu Hurayraan ofii taa'ee nyaata ofii taa'ee ilaala haafahee ol ka'ee fiigee yaa rasuulallah naallee kennaa waa takkan qabu warra kenna qaba maalii qabaan jenneen taa'ee ofirraa ilaala xumaaniinaan Abu Hurayraan duuba rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam odama akkatti Abu Hurayraan itti hajamaa beekan yaa Abu Hurayra si'ati maanan kadhanne addunyaa akkatti biyyi irratti wal fixu tana jedhaniin biyyu itti wal fixaa jira maanan kadhannee jedhaniin maal jedheen Abi Hurayraan dhageettee yaa rasuula rabbiiti oo ana as'aluka su'aalan waahidan jedhe tokkatti ma qofa si kadhadha inni jedhee waa takkaa sin kadhadhu maaluma na kadhatta bada Abi Hurayraa addunyaa agana geettu ka biyyi nu itti wal fixaa jiru dhiiftee raashina jechuu raashina beeytanii raashina qoodaa jira rasuulli biyya kanatti itti wal fixee guurata tana sin kadhadhu homa takka qofa si kadhadha yaa rasuula rabbii jedheen maal inni sun dhageette an tu'allimanii mimmaa 'allamaka Allah laa ilaaha illa Allah Allahu akbar waan rabbiin si barsiise na barsiisu qofa si kadhadha jedheenan mee laala amma haga addaan fagaattu dubbii argitanii haga addaan fagaattu argitanii warra duniyaa kana yaanni isaaniillee akkasuma jaleedha yara wanni isaan kadhatan homa qaama isaanii dhoysu homa garaa isaanii guutu qofa wanni isaan hajaman warri himmaan isaanii ol aanaa warri jaalala rabbii barbaadan warri gartanii jaalala rabbiitiin malee raahaa hin arganne hoo maal barbaadan beeytu waan rabbiin rasuula isaa barsiise barachuu yaalan hayyee waan biraa hoo na kadhadhu waan biraa hoo qabdaa yaa Abaa Hurayraa jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedheen ammallee dhageette huwa dhaaka jedhe isuma qofa si kadhadhan jedheen khalaas waan biraa hin barbaadu an maaliif akkana jedha beeytu Abi Hurayraan barumsi kun nama ol fuudhaa bara ilmiin ol nama fuuti ilmiin ol nama fuuti rabbii guddaatti nama dhiheessiti fadli rabbiitti nama kaleessiti darajaa gurguddaa namaaf kenniti ilmi kanaan rabbiin gabbaran ilmi tanaan rabbiin tokkochoomsan ilmi tanaan rabbii guddaa faarsan yarfa'i Allahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutul ilma darajaat karaa jannatallee ilmi tanaan beekan namni ilmi tana barachuuf karaa seeni rabbiin jannatallee isaa laaffisa man salaka tariiqan yaltamisu fiihi ilman salaka Allahu bihi tariiqan ila aljanna rabbiin kenna karaa jannataa karaa gartanii jannataa isaan seena jedhe nama ibaadaa ilmii gartee barachuudhaaf seeni Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maal jedhe gaaf tokko biddilibsii wahii duydarra kaayatee deema biddilibsiin beeytanimi uffata wahii duydarra kaayatee deema yookaan marxoo jedhama yookaan waan akka biddilibsii wayaa wahii duydarra kaayatee deema ofirraa fuudhee jidduu isaa kaaye laa ilaaha illallah kamitiin irra yaatu bara eegana itti haasaye hadiisa ajaa'ibaa oduu ajaa'ibaa haasaye maal jedhaan ufitti qabi rasuula rabbiittu bara gaaf Abu Hurayraan ilmii rasuula rabbii kadhatee akkasitti jedhe san biddilibsii yookaan marxoo inni qabu san afi lafa jedhaniin lafa afi rasuulli rabbii duuba maal godhan dhageette huccuu teetana walitti marii ufitti qabi jedhaniin walitti mariiti ufitti qabi jedhaniin addunyaa itti haranii bara addunyaa itti haran seetanii huccuu isaa lafa kaayanii birri doolaaraa fi birri itti guuran seetanii ilmi itti guuranii bara rasuulli akkuma nama hammaaree akkanatti itti tuuluutti uffata isaatti guuranii rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam ufitti mariiti ufitti qabadhu jedhaniin akka gaafasanii waa takka illee hin daganne jedhe Abi Hurayraan radiyallahu ta'ala anhu hadiisa nu odeesse awwalli nama gartanii hadiisa odeesse yookaan immoo irra guddaan nama hadiisa odeesse sahaabaa rasuulaa keessaa Abi Hurayraa radiyallahu ta'ala anhu Abi Hurayraan warra hadiisa rasuulaa
sunnaa sahiha irraa naqale rasuula rabbii kanaaf yaa obboleewwan kiyya warri duniyaa kuni wal dhaba himmaan isaanii wal dhaba waan rabbii kenna bira jirutuyyuu caala abi hurayraan kuni aakhira hayaata isaatti maal jedhe dhageettanii min qillati zaadi jedhe wa tuuli safar dhageettee amma dubbii inni jedhe sana yaa bada'ana jedhe yaa bada'ana imala akkam fagaattu siinqii gartee harkaan qabnu akkamitti deemna jedhe siinqii harkaan qabnu imala akkam fagaattu imalli fagoodha siinqiin keenya xiqqoodha jedhe jechuu hadiisa 5,000 ol odeessee bara rasuula rabbii irraa hadiisa 5,000 ol odeessuu wajjin siinqiin tiyya xiqqoodha jedha abi hureyraan maal jettaati siinqiin xiqqoodha imalli fagoodha jedha abi hureyraan hadiisa 5,000 ol odeessuu wajjin rasuula rabbii irraa akkanatti wal dhaba ilmi namaa yaanni isaa wal dhaba gaaf tokko dargaggoowwan wahii wal gayanii rasuula rabbiitti dhufanii hundi isaaniitu haajaa wahii barbaadan gariin namaa shafa'aa barbaada gariin namaa addunyaa rasuularra barbaada kun ammoo tinuyyuu haajaa wahii rasuulli haa fixanii fi barbaada rasuulli rabbii hunda isaaniitiyyuu hajaa fixan nama tokko malee maal jedheen tokkochi sun dhageettanii yaa rasuula rabbii ani waan jidduu kiyyaa fi jidduu kee jiru suuta sitti maasi barbaada jedheen ana daftee hajaati yanaan fixinii ka jaraa geessi ana addatiyya si barbaada yaa rasuula rabbii jedheen rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jaraa qoodanii hajaa isaanii fixanii geessanii jennaaniin gara namicha kanaa achi mil'atanii maal taate bada abboo ati hoo maal hajamtee jedhaniin maal jedheen dhageettee dargaggeessichi sun yaa rasuula rabbii ani addunyaa hin barbaadu haajaa wahii haajaa duniyaa homa takkaa sirra hin barbaadu gaafii tokkocha qofa yookaa haajaa takka qofa sirraa qaba yaa rasuula rabbii jedheen rasuuli rabbii maal hajamta yaa namana jedhaniin yaa rasuula rabbii tiyoo uriidu muraafaqataka fil janna yaa rasuula ani jannatuma keessatti sitti waa hiloomuu barbaadaa jedhaniin laa hawla walaa quwwata illaa billah argitee amma yaada nama duuba gaa inni akkana jennaan rasuuli rabbii karaa wahiitti isa qajeelchan karaa gartanii rasuula rabbiitti ittiin rafiiqa ittiin tahu itti qajeelchan rasuulli maal jedhaniin dhageette a'innii calaa nafsika bikasrati sujuudi nagar gaarii jedhaniin lubbuu teetirratti nagar gaarii sujuuda baay'essuudhaan lubbuu teetirratti nagar gaarii jedhaniin ati yoo rabbii kiyyaaf yoo rabbii keetiif sujuuda takka goote rabbiin ol si fuudhaa beeytaa darajaa kee macsiyaa gartee rabbiin keessirraa gadi buusaa beeyta karaa kanaan gartanii rabbii kee gabbaruudhaan lubbuu teetirratti rasuula rabbii gargaarta jechuu yaa obboleewwan kiyyaa yaada wanni olii gadi nama sochoosu beeytuu yaada yaanni namaa kun akkuma reefu jenne wal dhaba gariin namaa maaliif socho'a maal jettan gariin namaa olii gadi socho'a hattaa firaasha isaarrallee olii gadi socho'a yeroo akkasitti qorri itti bu'ee yookaan ittuu roobee ittuu qorree jedhu qorra san keessa olii gadi socho'a kana wajjiinus firaasha isaarraa ol ka'ee labbeeyka jedhaa yaa rabbii kiyya lallaba kee uwwaadha jedhee gara masjiida rabbii deema oduu akkasitti qorri itti jiru firaasha ofirraa socho'ee ka'ee maal inni yoo achuma ciisee dhokatee hoo qorra san jalaa biddilibsii jalatti jalaa dhokatee hoo maal ta'a ka biraa ammoo achi jalaa socho'uu hin dandeenye odoo hayya ala salaa as-salaatu khayrun min an-nawm jechaa dhaga'u achi jalatti gadi dhokata hirriba jala qorra jala kaan maaltu lafaa sochoose ka masjida rabbiitti gartanii salaata subiitiif deemu qorra san keessa bara himmaadha yaada namaattu wal dhabaa bara subhaanallah garii namaa maaltuyyuu maallaqa haraamaa isa nyaachise odoo gariin namaa maallaqa haga fedhillee guddatu haraama maallaqa tokkocha walitti qabuu yookaan nyaachuu hin barbaanne maaltu addaan fageesse yaada jara kanaa kana maaltu kana haraama keessa isa seensisee kana gartanii haraama irraa isa dhoorge yaada jechuu yaanni gurguddaan wanni isaan argatan jannata rabbiiti jechuu
wanni muqaabila isaa argataniin jaannata rabbiiti namni yaada guddaa qabdan jaannata rabbii malee waa yayyartuun fudhatina maallaqa lallaafaa hin fudhatina jaannata rabbii malee baarakallahu fiikum kanaaf yaa obboleewwan kiyya umriin ilma namaa kuni qaaliidha baay'ee widdiidha umrii kee kana akkan gurguranne ati jaannata rabbiitti malee ilmi namaa kuni gosa lama gosti sadaffaa hin jirtu ilmi namaa gosti isaa gosuma lama sadaffaa hin qabu maa inni sun jennaan minkum man yuriidu duniyaa wa minkum man yuriidu al-aakhira haganuma gariin namaa duniyaa barbaada gariin namaa aakhiraa barbaada haganuma qofa namni lamaanuma kana akkuma warri kun beeku warri kun illee beeka akkuma warri kun haasawa warri kun illee haasawa gaaf tokko namni wahii ijoollee isaatiin maal jedhe beeyta yaa ijoollee tiyya yaanni keessan nyaatumaaf dhugaatii akka hin taane manuma keessa galtanii fi dubartima fuutan akka hin taane jedheen agartanii am hammi namicha kanaa agartanii yaada namicha kanaa agartanii subhaanallah hammiin isaa daara aakhiraati jechuu agartii tanaa miti nyaatee dhuguu miti mana keessa galuu qofaa miti fuudhee horuu qofaa miti yaan isaa agartanii yaada gurguddaa yaada agartanii aakhiraati jechuu Umar ibn Abdul Aziz ni beeytanii hundi keessanuu nama agartanii yaada guddaa qabaachuu keessatti sadarkaa ol aanaa gahe khulafaa shanaffaa jedhaniini warri ulamaa hayaat ofii guutuu waqfii godhe rabbii guddaaf hayaat ofii guutuu waqfii godhe odoo mootummaa hin argatin dura haadha mana isaa Faaximaa ta jedhaniin maal jedhe dhageette yaa Faaximaa ani lubbuu takka qaba lubbuu gartanii mootummaa na kajeeltu maal jettame mootummaa na kajeelti jedheeni bara lubbuun tiyya hamilee mootummaa qaba mootummaa qabachuu barbaada maal jettaa jedheen jaartii isaatiin duuba mootummaa san ni moohee yaanni isaa mootummaa san argannaan ol fuudhamte maal jedheen duuba yaa Faaximaa an ammallee umuura muslimtootaa guutuu akkuma jiruun mooyuu barbaada amiira muslimaa ta'uu barbaada jedheen akkuma san biyya 40 ol irratti amiira tahe jechuu namni kun biyya muslimaa biyya 40 ol irratti amiira tahee mashriqii fi maghribillee mataa isaa gadi qabatte odoo gartanii mootummaan argatin mootummaa barbaada jedheeni bara kanaaf yaa obboleewwan kiyya yaanni namaa akkanatti wal dhaba namni lamatu iyyuu kun duniyaa barbaada kun aakhiraa barbaada warri aakhiraa barbaadu تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين رب ما كيس دار دنيا أرقتا وري آخرة بربادو وري دنيا بربادو اللي دنيا يوكا رب سيكنا يوكا سير أوقتا بارك الله فيكم يعني نما ياد آخرة تهو برباتشسا علم نما إيقوايات الرايان إني يادو يو آخرات هاتي والله وان قد دادا أتي يرو قرتني عبادة ربي قوتو إياك نعبد وإياك نستعين جتة قد أجرتا كوني قرتني موقف جبارا ربي كيتف بيلما سينا جرتا كناف يا أبلي سكية يا أبلي تيتية همين كينا يوكايان كينا يادا آخرا هاته يادا قرتني فولدرتي عبادة ربي تيفي حديث نبي محمد برني فولدرتي ديبنو هاته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي نسنر هجالته أجري أتل ربي أجري في هاديبو أجري ربي أجري في هاديبو والله شرفتنا ما شاء الله بارك الله فيك نمني خيري أكنت قرتني هون هم معرف جنسان الرأي نمني يويان نساد إيراتا تبيتا هما ببريدة يادا هما ببريدة دلقا نمني يويان نسا يرتو تاتي أمو وانني دلقو هما يرتو لا
ربي سرها جالتو ربي ورأس كيس جر ورنا الأجه كان هندايو كان ندقي نكرف اللي ربي جزاء جنة إسني هاديبو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسم برا هل كني أما إسني تليرسون برباكسو الربا نجا يعرفها